apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lumabasak iti paraangan niyo, Nana Pasing. Ay kwa, mabiit man laeng, Belinda. Adda ka di masapol mo, Nana. Mabalin ka de, nga agpalabaak. No saan ka abisi Ay kat mabalin mat Nana, nga manungay titangdan ko. Mabalin mat siguro ti 500, Belinda. San abalay, tabasit laeng mat ti palabak. Ules, kurtina, kan basit abado. Ay nawaw, pagbalinan nyo maten 600, Nana? Sige, 600 nga rutan. Muto yan, tailabak to ijay balay, Nana. Iyag kuntulatan numalpas. Ay, mabiit lang nga raw, tairwar ko, Belinda. Nay, ulas kan kurtina mo dagita inyawid mo, Belinda anak ka. Nangalam ngay kadagita. Ulas kan kurtina ni Nana Pasing dagito'y tatang. Ipalaban na lang ang kanyak. Tadi na kanon kabailan tagalgal. Sapay nagpupuskaw. Kasta. Wen, amuyo ka di tatang. Dakkel titangdan nga inted na kanyak. Ay nawaw. Di mulat takaw may nawawatan Tulong mulat tako man. Ay saan na mabalin tatang? Makabannog magkadagla ba? Kamaudyanan na, nalpas matlaangan tila baak. Isalapay ko laangan dagitoy. Tapno makainanaak matan. Ay nawaw, kastaya mo ti aglaban akaw. Adda ka di parikot tatang. Ay, awan pa'y may sa oras nalpasaan. Sigurado ka, nalabaman na saya dagita. Amangan mo't no binasam lang sa mo kinargan iti fabric kondisyonar. Anya kumangay ti pagparikotan nyo. Kat saan tayo mo't agamit dagitoy? Ay, di ka kadimapay no ibagada a barang-barang ti trabahom? Barang-barang mat nga ibagbagam di tatang. Saan a barang-barang da ito yan niya? Esos, mingmingam man anay bagtaulas ngayon sa lapay mau. Nabanglungag pa isaw. Ada mo makitak a brown. Ay, di mo inggal-gal dagito yan, nakaw. Ay natatang, mantsalaang da ita. Mantsang ay bagbagam. Ay nauray lakaya kon, napigsalat tamot at ipanagkitak. Sa may isa, amok tinagdumaan ti mantsa ken saan. Ay nawaw, saan abali tatang, tanakapsot ti panagkita ni Nana Pasing. Saan nanton amadlaw? Tinapatag, ket nabanglo ti inlabak nga ulis ken kurtina na. Ada! Naimbaglaan nga nasalaw ka dito'y dalan manang Belinda. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan nyo. Adda ka di bagam reme? Saludsudak kuma mabalin asikapay laang ti agbantay iti tirsenak inton umay asabado. Domingo kan Lunes. Di ka madanagan, tatangdanan ka manang. Mabalin latamat areme. Tinapatag at fair and square ti ited mo atangdan ko. Una manang. Ay nawaw. Kayat ko day taremi. No adda ti free time mo, mapankanto ijay balay ta agsarita ta. Sige, agsarita tantulat ta madamdama. Mapan ko la ited to'y ulas kan kurtina nga impalaban ni Nana Pasing. Adto yung ti impalabam, Nana Pasing. Ay na, agyaman aklauna, Belinda. Nagbanglo Ay wala na, ta-imported ti inusar ko fabric conditioner. Ay na, kaslaak matla nagpalundrain. Ay wala na.
No addamanen ipalabayo, ibagayo laang kanyak, nana. Siya kunti makaam mo. Wan, si kanto ti ayabak no agpalabaak manen. Mala, umunag kapay at agkapita. Ay na, saanin nana pasing. Agdardarasak ngamin, taadamanen ti raket ko kada Remy. Kasta ka day. Una na, iso nga inton maminsan latan. Sige nga road, agan-anad ka, Belinda. Ket, ada ka di mo lang na biro ka, mga sikaso ititirsi na tayo, inton umay asaba daw, bakit? Ngamin, binayada kong titikit tayo, saan na mabalin ang may cancel ti bakasyon tayo? Ay nawaw, danag mo ay alakay. Ah, Addan ti nakasarita. sino? Ni Manang Belinda lakay. Naimbag no kayat na. Una, nasaysaya at matlaang no iso titangdanan tayo, taas sidaglang dito'y balay. Mabalin amasapa amang lukat. Wala no kayat na. Mabalin mo't lang agdalos iti paraangan iti terse na tanay. Karuroot. Masapul nga ron amanayunan ti maitad at hangdan na alakay. Ay kahit wala, nayunan ta bakit? Maramid na mo't siguro ti agdalos. Tasaan mo't nga inuras nga adda gumatang. Wen lakay, ibagak to kini Manang Belinda inton umay madamdama. Remy! Remy! Adda akaon! Isumot tong day tagpukpukaw. Diyos, para king ka Manang Belinda. Agyaman akla unay, Remy. Awan ti anyaman na Manang. Ayun gayam, ti kuna ti asawak itay, kat inayon mo adalusan ti paraangan iti tirsena. Agruot kanton no kwa Manang. Ah, Di ka madanagan, tanayunan mi titangdan mo. Sabali titangdan mo nga agdalos, sabali manan titangdan mo nga agbantay iti store. ay nawaw. Sigurado adakil titangdan ko no kwa, Remy. Katuna, dakkel titangdan nga itid May, lakit day, aramidem anasaya at ti trabaho. Areglado, Remy. Sana bale, 3 days laang man. Alaam nga rodon ti susi ti tirsina, tasikan ti makaamo amang lukat inton umay asaba daw. Sige, siyak ti makam mo. Ti duty kat 6 a.m. to 6 p.m. Manang. Di ka madanagan, tada ti itid mi nga overtime paking ka. Anyat orasain, nakailad ka pa ilad ita, Belinda. Apay ka di tatang. Saan ka di ako na masikat agbantay iti tersi na darimay? Nalipatam sa amat na sabado ita. Alas 7 pa ilaang matatang. Kano 6 a.m. nga aglukluk at ti tersi na da. Ay natatang, di kay madanagan tamang lukatak tumadamdama. Ay, sayang ba nagiti customer mo kuma? Ay nawaw, ano sanda pa ilaang ti aguray ah. Anya? Apay ngamin ayang agparikot kayo, kat saan nyo mat akaano-ano da Remy nga agasawa. Amo manakaw. Rumbeng aramidam itinasaya at ti trabaho, tatangtangdanan da kamot itinasaya at. Wanan, agsagana ako, tapno di yumot ko na. Remay! Remay! Umayak man gumatang. Italaang man, anala daw ka naglukat. Ay nanana, awan ni Remy. Nagbakasyon da. Iso asyak pa'y laang tinangital kanda iti tersena da. Kastagayam. Anya tigatangin nyo ayanana. Tuyo, kan asukar ko mano adda. Mano akilaw nana. 1/4 atuyo kan may 1 kilo nga asukar. Sige, mabiit lang nga rod, tamangi kilo nana. May 1 kilo nga asukar kan 1/4 atuyo. Ni, adda nag-text. Nito mat. Ay nawa. Italaang manin anag good morning tilo ko kanya. Ay, mabiit man lang ta replyak. Naimbagmet nga agsapam tonito. Aday ta. Isen kun kan ko na.
Itaman pa'y analagip naman ang tinag-text kanya. Kunaklakit din nulikliklikan na kong. Ni, addan reply na. Kumusta kan, Belinda? Saan ka kadipay analpas dita, Belinda? Mabit lang na napasing. Itay pa'y nga agururayak dito. Wala na, mabit lang, umayang. Ato yung tigat-gatangin nyo na napasing. Nagadon ato yaw. Saan ka di ako nayo 1/4 kilo nga asukar, kan may 1 kilo ato yo tigatangin nyo? Tiko na 1/4 kilo ato yo, kan may 1 kilo nga asukar. Ay napasing, sa anak atuleng, imposible akam mali tinangag ko. Kasanumat ngamin, kat day ta cellphone mo into na ram. Imbes ada kayo tinagkamali, siyak pa'y laang matipabasulin nyo. Ana, agbayad kayo kid din, taado pa'y tinasken nga aramida. Ay nawaw. Nasa pakamot ang nagawid, anak kaw. Apay nagawid din darimay? Saan pa'y tatang? Sino ay tinagbantay ti Tersina da? Kinay, alas 3 pa'y lang. Nang rikapak pa'y laang Sana bale, tadakkel mo ti sales ko itangal daw. Anya, ay susayang dagiti customer mo kuma. Ay natatangkas ko nakitayan, dakkel ti sales ko itangal daw. Isuan nasapa ng rikapak. Ay nawaw. Kasano numamuan darimay day tangararambidem. Asinong tungayan ti mayat amang tangdan ka. Bareng-bareng mo ti trabaho. Relax ka di lang, tatang. Ay, Belinda. Nakababay na itangar aramidam. Intun ko, nay. Ay natatang nabanugak. Iso amabalin ka di daksermunan. Itikas na, makaina na akmet. Hello, Manang Belinda. Imawag ka matreme Kahit ko lang ako mustaan ti Tersina, Manang. Adu ka di mo lang tinaylakom. Ay nawaw, adulat tamot ti gumatgatang. Nasaya at mo't nga rod no kasta, Manang. Nakapagdalos ka di mo lang, Manang. Ay kitnalpasan idi pa'y kalman. Ay, nasaya at mo't garod. Agpakadaak nga rodan tapno saan ka amataktak. Sikapay lang ti makaamo iti Tersina. Sana balay, tagawit kaminton inton bigat. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, Gabriel Lakay. May, sa dino ti papanam? Mapanak iti Tersina tayo. Mapangkubisitaan ni Manang Belinda. Kano kasangsangpot tayo lang? Apay, di ka na bannog nagbiyahe? Ay, saan Lakay? Kabaalak da ito'y. Ay, kahit itad mo titangdan ni Manang Belinda ita. Wan, itad ko ta mga no kasapulan na matan ti kwarta. Wala, itad mo nga ro din. Tapno awanan ti utang tayo kinkwa na. Panagkunak at naaramid na itinasaya ti trabaho na. Nadalos mo ti sangwanan ti Tersina iti 5 basta yaw. Sobramat to'y inted mo atangdan ko, Reme. Okay laang Malang Belinda. Deserve mo mat day tatay naramid mo ang nasaya at ti trabaho. Ay nawaw, agyaman ak unay Reme. Awan ti anyaman na Manang. Aywan gayam, mabalin ka di ang makita ti sales mo. Ay, uwan. At titilisaan. Nukasta? Daytoy laang ti sales mo iti talong aldaw, Manang. Uwan, dakkel mo tanday ta, Kagud wala ang mati sales ko dayta no siyak ti agbantay. Ne, anya ti kayat masawan. Di ko nam dakkel ti sales mo. Ngambasit laang magayam. No para kanyak, dakkel daytan. Jakmat amo abasit na ang gayam kada kayo ti 3,000 a day. Nay, apay akasta ti lang ang managawe, Dremy, bakit? Ay, makapadismaya ngamin lakay. Anyat na pasama kaya? 3,000 per dila ang ti sales ni Manang Belinda. Ne, apay ta nagbasik. Un nga ro. Kat tijak pa'y nagustuhan, kat inurnong na matiro at itilikudan ti Tersina. Pudno anadalos ti paraangan,
Ngam nagrugit mat ti malikodan ti Tirsena lakay. Ay nawaw. Ay sus, sayang nga rin na ibayad kan kwa na. Saan namit gayam nga inaramin ti trabaho na nasayaat? Pudno launay alakay. Bareng-bareng magayang ti trabaho na. Jak amo no apay aday jay laang ti sales na. Ngam kasaritak tuman dagiti kaaruba tayo. Husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, Remy. Kanayon amala daw amang lukat ni Belinda. Inton kwan, masapa manen nga agawid. Anya, Day tatipod no, Remy. ti kunana kanya kat adu ti customer na nana. Kun kunana laeng dayjay, kasanumat ngamin, manglukat laeng no kaano akayat na. Talaga bareng-bareng ti trabaho na. Uray dagiti ules ngayon palabakan kwa na. Saan namot alinabaan anasayaat. Ididamo kunakno kay laeng, tanabang lumot idi inusar ko. Ngam saan mat anaikat tirugit na. Ay na wow. Ay sayang laeng timbayad ko kankwana. Pudno launay nana. Ang bayam, inton maminsan saanan nga isu ti tangdanak. Agsa pulaklaangan iti sabali. Damag ko nga ipadalos yu kano ti paraangan ti balayo, Gabriel. Ay, huwan man ang Belinda. Apay? Ay nawaw, siya kun at itangdanan nyo nga agdalos. Ah? Siya kun titangdanan nyo kuna. Awan pa imutkit di tinaka-schedule at trabaho. Ay, kwa, pasensya kayo manang. Nga magsapol kami langan iti sa balay. Ni, apay ngay, nagagatak mo ka. Kasano, kat bareng-bareng mo ti trabaho. Bareng-bareng. Kano dinalusak mo't anasaya at isangwanan ti Tirsena yaw? Wen, dinalusam nga agpaisaw. Ang inurnong mo matirot itilikodan ti Teresena mi. Saan laday ta? Adda na kaibaga ka ni Remy asan a consistent ti panagbantay mo iti Teresena. Iso abasit ti sales mo. Anya? Iso pasensya kan manang Belinda. Ngem di mi kayat kani bakit ko timang tangdan iti tao a bareng-bareng ti trabaho na. Ti kayat may? Ta responsible ken mapagtalkan. Ay nawaw! Bareng-bareng at trabaho kat liklikan. Panagtalak ti padatao kat aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.